I naravno 1717. godine 3 male radionice u Londonu stvaraju prvu veliku ložu i to je majka svih loža i odatle kreće delovanje jednostavno slobodno-zidarske organizacije koja za svojih 300 godina i nešto, 300 godina postojanja, prosto stvara različite pritiske, različite revolucije, odatle dolaze lobby grupe, odatle dolaze lobby klubovi za pritisak koji su vrlo javni u ovom trenutku, kao što i sama masonerija nije više tajna organizacija, dakle ono je društvo sa tajnom, pa tako i prosto možete da registrujete u Velikoj Britaniji i 45 zemalja Commonwealtha slobodno nekakvu lobby agenciju, dakle agenciju za lobiranje. Tako da nasledstvo masonerije jeste pisana reč, pored revolucionarnih delovanja, i upravo taj pritisak.